Facciamo sotto carica. Ja nećemo da srcam. Ovo manje će, ali može ovo dobro imati nešto za telefon. Ovo kao dikradira. I sad da stavim nazad, pa još nam je. Onda ovo isto srce. Onda imamo to kuću u stavimo. Onda ovo čestite. I love you od Sara. Ok, Sara Dragić. I love you too again. Onda ovi asocijativno, znači ovo manje ostro. I ako hoćete da saznate kako sam napravila kraju, recite mi u komentarima. Ovi Miro. Onda ovo Fanica. I još jedan ovdje. Ovaj kvadrant. Onda imamo ovdje sliku jednu. Imamo i ovu torbu. Ima neke stvari, nekih kamera i to za moje snimanje. Da. Onda ovaj nightstand. Ima neki moj očin. Ima neku malo ovdje za opljesku, možda sad stavim malo na vidjeti. Dobro, nećemo sad to pokazati. Ovo je ružan.